događale prometne nezgode koje sam imao, tu se događalo raznih loših stvari koje sam možda nekome učinio, ali u tom stanju alkoholizma i tog nečega jednostavno ja to nisam vidio do jednog trenutka kad sam sam sa sobom i samovoljno došao na ovu kliniku. Iskreno, kad sam već došao pred kliniku, meni je pao kamen sa srca. Već sam se osjećao, vjerujte mi, 50% lakše. Zašto si se odlučio za našu kliniku? Verujem da si istraživao i druge klinike. Što je to bilo presudno da se odlučiš za kliniku Dr. Vorobjev? Prvi cilj bio da ja sebi pomognem i samim tim da pomognem svima koji su blizu mene, da se riješim svog problema. A pošto sam ovdje vidio jako dobre recenzije, odabrao sam ispred hrvatskih klinika, ispred klinika i u Bosni, i u Sloveniji, u ne znam nija gdje, ima i po Španjolskoj sličnih stvari. Ja sam se odlučio za Dr. Vorobjev. Da li smo opravdali tvoje očekivanja? U potpunosti. Znači, u potpunosti opravdana i financijska sredstva. Novac je u ovome, ja mislim, najmanje i bitan, nego je najbitnije da ljudi koji dođu ovdje da izađu van kao nove osobe, kao novi ljudi, da se pridržavaju ono što im doktori kažu i uspjeh je po meni tu zagarantiran. Dobar dan, moje ime je Stevan Radovanović, nalazimo se na klinici Dr. Vorobjev. Moj današnji sagovornik je on će ispričati njegovu priču kako je izgledao celokupan put od momenta kako je počeo problem, sa čime se suočavao kroz život i na kraju kako je došao do rješenja i kako je došao naravno do naše klinike. Dobar dan još jednom. Dobar dan, ja sam dolazim iz Hrvatske. Vašu kliniku sam pronašao putem Facebook stranice, a moj problem je krenuo prije 5 godina u vrijeme korone i toga kad se masovno okupljalo po vikendicama, po kućama, po stanovima, pošto je bilo zabranjeno izlaženje iz grada, druženja veća i tu se jednostavno svuda gdje god sam se pojavljivo i alkohol. Nakon toga, to je bilo još i rekreativno, ali nakon toga me i posao i sve ostalo spojilo da jednostavno gdje god sam se okrenio nalazio se alkohol koji sam ja konzumirao i onda bi kako nakon nekog vremena pokušao da ne pijem isti taj alkohol, sam znao povremeno popiti tabletu za smirenje ili nešto da bi izbjegao alkohol, ali sam u konačnici miješao i alkohol i tablete. Jer nisam se mogao što se tiče tog dijela, popijem tabletu koja me smiri oko 11-12, ali onda oko 4-5 već posegnem za alkoholom. Tu su se u tom periodu događale prometne nezgode koje sam imao, tu se događalo raznih loših stvari koje sam možda nekome učinio, ali u tom stanju alkoholizma i tog nečega jednostavno ja to nisam vidio do jednog trenutka kad sam sam sa sobom i samovoljno došao na ovu kliniku koju sam prije toga jedno 5-6 mjeseci detaljno što se kaže istražio, pregledao, imao sve, ali opet nisam imao tu neku hrabrost, sigurnost u sebe, jer sam bio nepouzdan u smislu, točnije nisam bio hrabar da se javim iz tog razloga što sam jednostavno imao neke predrasude šta će me tamo dočekat od drugih pacijenata, jer sam vidio da se liječe ovdje i ljudi od droga i ljudi koji kockaju, da je široko bujam svega, a u sami doktorski rad sam vjerovao i vidio recenzije koje su po svemu bile odlične i koje u konačnici sam se uvjerio u to da to i je tako. Dobro, ovo je bio onako celokupan put, ukratko ispričano. Voleo bih da čujem malo detaljnije o tome kada je počela konzumacija alkohola. Da li si počeo rano? Znači, konzumacija alkohola je počela u srednjoj školi. Znači, konzumacija alkohola je u srednjoj školi, neki izlazak pa izađeš s društvom van, ali to je bilo što se kaže rekreativno. To nije bilo svakodnevno 15-16 godina. Znači, ajmo reći prvi, drugi, srednji, pomalo i onda je to... To je bilo, znači, u tom periodu to, da kažemo, bilo pod kontrolom. Tako je, bio si srednjoškolac koji je izlazio, u grad. Kod nas su bile kune, dobiješ 50 kuna, s tim novcem ne možeš popiti 3 pića u gradu, jel?
to je bilo kontrolirano i od strane roditelja, a kao školarac naravno nisi imao, ne znam nija koliko džeparca, ali nisi ni imao potrebu se, pit. I pio si toliko da se malo zabaviš, opustiš i ideš kući. Osvrnuo si se na to kako je bilo počeci. Kada je to počelo da uzima maha da ti više ne možeš da gubiš kontrolu, da kažem? To je počelo negdje u 7. mjesecu 2025. godine. Samostalno sam počeo primjećivati da jednostavno se ne mogu kontrolirati, da mi je potrebna što veća količina alkohola. Kažem, pokušavao sam se sam sa sobom nekako, što bi rekao, naći, da probam bez ičije pomoći, da probam izgurati tu neku apstinenciju, da probam sve, ali međutim u tom nisam uspijevao. Izdržao bi 2-3 dana, nakon toga pojavljivala bi se anksioznost, pojavljivala bi se depresija, pojavljivalo bi se nešto na poslu, negdje gdje bi se stvaralo nešto anksiozno ili se moraš suočiti s nekim problemom koji jednostavno nisam mogao, nego odem popijem i onda se jednostavno, što se kaže, mislim pod navodnicima smirim, ali zapravo samo budeš van sebe i onda ti je sve što se, lijepo, ali zapravo nije lijepo. Ne vidiš stvarni problem. To je u glavi tvoje bude bijeg od stvarnosti. Tako da oko nekih, da je baš počelo, to je bilo, ne znam, u 7. mjesecu 2025. godine, a prije dolaska u kliniku možda jedno 20-ak dana. Shvatio si da imaš problem, pokušao si, kao što si rekao, pokušao si da ga rešiš sam, nisi uspeo. Moment kad shvataš da ti treba pomoć nekoga kao što je naša klinika i me interesuje kako to je izgledalo iz tvog ugla i da li je za tebe bilo teško da prihvatiš da treba da se lečiš? Nije mi bilo teško da prihvatim da se liječim, čak sam samo inicijativno kliniku sam bio, što kažem, već bio potpuno pregledao sve i odlučio sam se za vašu kliniku. Kad sam odlučio da ću se ići liječiti u kliniku, bio sam nazvao svog oca, ajmo se provozati, sjeli smo u auto, napravili smo krug i ja sam mu rekao da nemam druge, da moram potražiti pomoć i onda je to tako ispalo da smo mi, on me podržao potpuno u tome. Ja sam rekao njemu da se našu kliniku već i da ja to već neko vrijeme razmišljam i on me potpuno podržao u tome. Onda sam na vašoj stranici našao broj koji sam kontaktirao, dobio sam gospodina Kristijana koji mi je onako dao neke naputke što i kako ide, koji mi je bio rekao termin, onda smo zapravo razmijenili brojeve pa smo se kasnije čuli preko Vibera i ispričali se. Imao sam sreće da mi se otvorio termin sutra dan baš da dođem u vašu kliniku i ja sam sutra dan ovdje bio u klinici. Iskreno, kad sam već došao pred kliniku, meni je pao kamen sa srca. Već sam se osjećao, vjerujte mi, 50% lakše. Samim ulaskom u kliniku, razgovorom sa stručnim doktorima, sa psihologinjom, sa psihijatricom, sam već stekao dojam da je ovo stvarno profesionalna klinika koja ne radi toliko dugo bez veze, nego radi zato što ima rezultate iza sebe i ljudi dolaze tu. Upravo bi se osvrnuo sad na taj moment. Zašto si se odlučio za našu kliniku? Verujem da si istraživao i druge klinike. Što je to bilo presudno da se odlučiš za kliniku Dr. Vorapio? Prije svega, da budem iskren, nisam ranije nigdje išao. Išao sam samo na razgovor sa psihologom. Bio sam na psihološkom tretmanu. A šta je bilo da odlučim se za ovdje? Bilo je najviše to što sam pregledao kliniku, pregledao sam ocjene, pregledao sam sve ostalo. Da budem iskren, cijena me nije zanimala, iako je cijena korektna, ali cijena mi u ovom smislu nije igrala presudnu ulogu. Je to negdje skuplje, negdje jeftinije, to nisam gledao, jer mi je prvi cilj bio da ja sebi pomognem i samim tim da pomognem svima koji su blizu mene, da se riješim svog problema. A pošto sam ovdje vidio jako dobre recenzije, odabrao sam ispred hrvatskih klinika, ispred klinika i u Bosni, u Sloveniji, u ne znam nijak gdje, ima i po Španjolskoj sličnih stvari. Ja sam se odlučio za Dr. Vorobljev jer mi je najbliže
ono, mislim, najbliže mi je, ali i po recenzijama najkvalitetnije. Da li smo opravdali tvoje očekivanja? U potpunosti. Znači, opravdana su očekivanja od dolje, što se kaže, čistačice, teta koji poslužuju gospođa hranu, medicinskih sestara, medicinskog osoblja, doktora, znači nekad ti osmijeh da, čistačica koja dođe ujutro dok se pije kava, pa ti uljepša jutro, a nekad to, znači ne treba ti ni tableta posle toga koliko bude srčano od osoblja do doktora i direktora bolnice. Znači u potpunosti opravdana i financijska sredstva, znači smještaj, apsolutno sve šta jednom treba od hrane, čistoće, higijene, Dragane i Nataše koje nas vode u šetnju, s kojima provodimo vreme na bilijaru, stolnom tenisu, pikadu, u izlascima, igranju basketa, odlaska na kuglanje. Znači, apsolutno čista petica i čista preporuka svima i onima pogotovo koji imaju predrasude kao što sam ih imao ja, da ne čekaju, jer sa čekanjem samo gube na vremenu i što više čekaju, gube i ljude i života i te novce neke koje možda misle i sve. Jer novac je u ovome, ja mislim, najmanje i bitan, nego je najbitnije da ljudi koji dođu ovdje da izađu van kao nove osobe, kao novi ljudi, da se pridržavaju ono što im doktori kažu i uspjeh je po meni tu zagarantiran. Da ti kažem, potpuno se slažem sa tobom. Odgovorio si na moje pitanje koje sam planirao da ti postavim i poruku si dao sve celokupno. Zdravlje nema cenu. To se slažemo sigurno. I isto tako ljudi kad krenu da računaju, pa mislim, naročito kad su neke supstance u pitanju, vrlo lako se tu potroši i više nego što košta samo lečenje. Na stranu to, zdravlje nema cenu koje god da su pare u pitanju, bilo kod nas lečenje ili bilo koje drugo. Tako da ništa, ne preostaje mi ništa drugo nego da ti se zahvalim na ovom intervjuu i da ti poželim svu sreću u daljem životu. Hvala. Hvala još jednom.